Mwaka uyu arimi maugite ni mwaka wa irathimo kumana na utonga wa magetha mao maria mari migunda-ini guku thirikari nayo higithi na mbere na kwihurira ndebe ikiuga wingi wa magetha maya humanite na bara iria mambikite ya kuhurana na mbegu citakinyanire ikiro o hamwe na mibango ya gutigirira arimi ni mamukirite mbegu njega na kwa ihinda riria riagiriire. Haichakuwa imefunja rekodi miaka karibu 3. Hii ni ya ine imefunja rekodi zaidi. Gukiria uguo thirikari ya Kenya ikoretwo igitia mbegu kuma mabũrũri ma nanja makiuga mwaka uyu kambuni ya Kenya Seeds ni irigirirwo guthondeka mbegu cia kuhanda maita meri ma iria iguragwo nja wa bũrũri niguo kunyihia garama na oho gukuria iganda cia thĩinĩ. Utafiti mpya ambao tulifanya kama Kenya Seed Company na tumepata mbegu ambazo zinaweza kustahimili shida hiyo ambayo tulikuwa nayo. Kwa hivyo mashida mbalimbali ambayo tulikuwa nayo tumeweza kupanga vizuri na tumeweza kupata mbegu ambayo inatosha. Kwa hiyo miaka 2.5 kwa sasa hivi katika nchi ya Kenya tuna mbegu ya kutosha nchi yetu vile tumesema, na tuna mbegu ambayo inaweza kusaidia sehemu zingine. Arimi nao ni morite thirikari gutigirira uciarithia wa mbegu ici nuoneka gwa kahinda karaya niguo magatiga gutangika ni wagi wa mbegu o hamwe na garama ya iguru ya iria ironeka makiuga gwika ũ niguo kuongerera maciaro na uguo kuhurana na thina wa ng'aragu guku bũrũri-inĩ. Kulingana na vile harvest itakuwa imeiva, we are likely to get almost 44 million kilos, and we are ensuring that quality is maintained. Oho arimi maugite mamwe ma mathina maria matunganaga namo ni guthuka gwa barabara undu uria utumaga magetha mao guthukira migunda-ini na uguo kunyihanyihia faida yao. Mwaka huu mahindi imefanya vizuri japokuwa upande wa transportation pia ni changamoto, pia mvua ni mingi. Hata kama mimi saizi mahindi kwa shamba bado iko. Kwa hivyo tukileta mahindi hapa tunapata raini ni kubwa. Mwena-ini wao anyitite mirohonge-ini rwa urimi ni matugire thirikari ni ikinya riri makiuga ringi kinyarira Kenya ni ingituika mwihoko wa magetha ona nginya mabũrũri ma gĩtarũ kia Afrika ya irathĩro. Kutokana na ukosefu wa mbegu ya kutosha katika nchi ya Kenya, ukiwa na quality mzuri na hauna mbegu ya kutosha, wanabiashara hushi wanaleta fake seed. Kwa hivyo vile tumepanga mbegu ya kutosha katika nchi yetu ya Kenya na kupanga namna kukabiliana na wakora hawa, tumeweza kuzuia mbegu, tumeweza kuzuia ukarabati na uhalifu wa mambo ya mbegu kushi. Gukiria uguo thirikari ni yaniriire mubango wa gutabania mathomo kuri arimi niguo kumenya mbegu iria itakinyanire ikiro igitanya kuhitukira mubango uyu wa kinyanira bũrũri ugakorwo na wiyathi wa irio gukinyeria mwaka wa 2030. Naweza kusema kwamba tunawahimiza wakulima wetu waendelee kuhakikisha kwamba mbegu yenye wananunua wanachunguza kuona kwamba iko na hiyo sticker ya KEPHIS ambayo una scratch na unatuma kwa namba 1393. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Maina wa Kĩhara.